Journey Palm Sunday lo pita imanaw ni khosutu kum sang ni le som ni langa denga jong imong kinewin to pita in imong jivin pateng le mitam ta in isam jivin manten kamten eva le vin isam jivin isap now to pipin su hosna pakai mana hung pa chu anu no me chungnung pe na hosna ti Jerusalem lo pi ta alu ne ne kho a Israel te Israel sa te ti de hamen ana samo hi asap lo na aji pin ta cha chom cha khan ga se le han Bible theme ho a ko na na za saw hin chuteng Bible a jong in mu saw hin Matthew bung som ni la khat Mark Luke nga jong so ke hi achi ba da le ang thutip sa hung thung chu hi in sam number za le som ne gi na chang som ni la nga na jong chu imu hi hechela ya hin pi se yam ti le opakai ni hu hingun ni henga ka tawi ni henga ka taw ni lo hen sa te jun pakai ti amon hosna ti ana sab naw hin hosna chu ne hu hingun alawa ne let do tawin ti ana sab hin ipibola ti sab ham tila ji pen ta su amo hi Zeus te hi Rom te thane no ja ana amo wa samlat ding de sa na za la chu he chi ana samo hin Jesu Christa hi leng hi ding chutang le e let do te di ti kinep naw hi lo pi ta amon jong ana samo hin hosana ti ne let do tawin ne hu hing tawin ai ho pau thing sanaga se da chu Rom te thani na akun ne hu do tawin ti ana samo hin amo asam ding te he Jews te Israel te him to e ho ni samo hi le kilom zep lo ding dan ne kilang ne hi e ho hi asam ding te chu in te po ni ho ni sab diu Jesus Christ Calvary cross athi atho do jowaga zona chu in sab mo tan ni suthi sona in la do tan son si nam mi te chu son selo tu son hing ta ding in la do ke Calvary cross edi
สมทุมติดำสมทุมและทุมเวรติดำวาสูho hi inela do sao ina hu hing sao hetan to hi ne hu hingun ne la don ti lewan kilom ding nam ti wa gel ja bang so ngai ta ni mim khat mi khat pa chu jela ala do win jela hong am sot be se jela hong do jong ne la do ta win ni hu do ta win ni hung khat do win tin aina hong thanin sam jing le wang chun ipitine gel dangum ni kilhet do ta jela ko ne kila do ta e wanga ni la don tin sam le azo na le mingol ti ana koi mai the chita banga che ho hi kalvar cross ani hlat do ina hu hing ta wen e chi hi a ho a tho do ni kho lo pi ta mai emon diu ele do na ke pa thu chu se di ta wen e chi hi lusuna e che ba e sap mo hi asie wang chu he pun ai wang hai ta ge la he le e ho sap ding wang chu he ta pui Yesu Christ ni hlat do ta be ti chu gel do len hoi ta asam ding te wang asap ding mong chu him sabat tampeta omen ni velawa ai bang amona sampo ben asam ding te da sampo asam lo di hot isap dan ne kilang zo in long le tui ameni hoi ta gel phat i het phat na lawang atom zon wang hen asap lo mai the long le asam sam chu sabse chang ding ti ne yong chu om di pun long le amening di ta su Israel te Jews ten Rom te thanin akona paka Yesu Christ hu hingling nga nelat do win ti anasap naw su avela ega se do nom kin hi phen lang pathin thu di ta ai ya su athuta pa che hon all ola hin che video lo su ide sa wa ega se no mo se he